Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, abay ngay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Ha? Mapana kading ko, ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi iji pagadalan. Agprak-praktis kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumurag kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayem ko, ibagam ti imbagak. Anya nga day ta imot mo barog, kasla kawis mo. Ha? Tugak day to'y, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay day ta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Malatag sagana akbat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dito isang 1,000 pesos, balasan ko. Ha? Abay da ito'y. An-anuak, angkal? Ingkay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo ta kinimanong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana all talaga. At da regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si ka matagraduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ka ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan anyaman na, Barok. Naragsak kami iti kabsat mo para kan ka. Maminsan pa'y kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon san, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siyak, ijay syudad. Iso ngamin tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Namsyak, jak pa'y amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Akaslasanan akabaalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay mo't kit di Nangruna iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palingke. Makatulong kan kaday jay. Tuday tati ko na ang Barok, umanugotak. Agyaman ak unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Unangkel, jak matla kaya ti makibagnaad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunan ni Jay. Unangkel, anusak laangan ti agabang. Wan ka anakan, di ka matanagan. Suportaran kayo, aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Ay,
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati dito'y balay. No apay-pay lang amin, amasapol nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah? Un ka di. Un gayam. Ipalagip ko manan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka dagos. Sika ko man ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't amakibarbar kadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, tasolom da ito'y silid. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket, mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka di imbaga ni Auntie Irene akabarbaro akadwami ditoy? Uwan, siyak. Kasta ka di? Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinatang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Uwan, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wan gayam, alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige, ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laang. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? San siya yung tinagan ko? Siya yung tiawag da kanya. Nagpintas mo't ang tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Uwan nga rod insan. Saan mata na maikad dito yung panunot ko dahi a sunshine? Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aburay pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wan insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si kakit dimot. Dayta talaga ti saludsuda? Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di. Kaya't masawan. Weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag itinatang.
Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la ko matamara na ak no mapanak ijay. Ay na, nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak. Kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin ang iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ron ti number ko, Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka wano saan. Tapno amok. Madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugaw ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna. Sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Ah? Anyalaw na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito'y post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Isu ama sigurado ng awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Ha? Isu day ta. Apaw, nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangit ti babae. Ay, sa anak ngagpaudi. Isu akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain? Itay pa nga isam ka, friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot, friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawan dito Facebook. Isumagis ma. Uy, amo kung dagita nga style. Baka akanya, no? Sino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jaklapat yan. Maamwak tumat lang, no? Sino dayta? Aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalang agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext sak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan ko na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka man tanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin na agur-uray da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam. Di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gaputa kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapul da ito'y iti part-time job. Kat nakastrak da ito'y ak comboy ijay palengke. Kat ijay namt-anam-am mo ni Sunshine. Akaanakan tibus na. Gapu iti kinasingpat ti babae. Saan ama ilimad. Ama gustuan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver. Idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama. Alimad nga inala ti kasinsin na. Ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kon ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man lang ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Oh, anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamaladaw kang agawid. Amangan nga min no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat no agururay da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naibag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan am-amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana nanas ka na mamuam no sino tinangalahag. Yamamok tibagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Diyek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ka kasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanyak. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak maguston ti pa nagsasauna. Ibaga na ket din anataer ka no. Ada ka no lang na. Anya? Kanti diyak kayat ng bagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngam damagan nakmutten no mabalin ka no ngagdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom, no pod no ti imbaga na nga addalangana. Amang ano kasla Daniel Padilla. Ay kataklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga ro insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang papaaramid dya teacher me. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jeff Palengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Lukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabahwak tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya ton. Nakalaslas tog dagi kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapagpapasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ton ti mapan. Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak.
Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, wana, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin a pag part-time dito syudad. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrab-trabaho. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amom, ti kakas di atat tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, taibagag na ko ma. Asa anak pa lang makaumayin ton bigat. Ha? Sutak ngamin. Nasakit ti olok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakat, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wan, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss. O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas tat expression tarupam. Kasta naunag ti pampanunutam. Jakman amo no payakas na masadsadutak. Kasla, makatuturo ka kabigbigat. Wan gayam. Kunakman no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka no ngamin. Iso nga imawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyata naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy, saan nga inmay? Sika talaga. Aduman na yung bagam. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakot at iti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kahit di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mat gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta ka? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Among tinagan ko? Una, imbaga ni Oliver as Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laan. Taitimplaan ka iti kapem. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunanalaang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasing si Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan-ayat nan. ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunakat adan ka ayan-ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Ingka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Wan, uncle. Inak nga rodan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amo kakailiw mo mutan ti kabsat mo.
Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasa hatlat ta, ading ko. Da kayo nga ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da ka matan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urahin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos laang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan? Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas? Uninsan. Kailiw ko matanda, Uncle, kanti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapanidya palengke inton Sabado? Saan pa insan? Saan nabali At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, apay akas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laang. Naimbagkan ka Agtrabaho ka man wano saan. Makaadal ka latta. Tasuportado dagi tinaganak mo kan ka. Sabagay. Angam may atlata numakitang danak met. Tapno agling takmet Sabagay mo't kit di Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga rin insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, apay, mas daw ka? Mas daawak takas na saan kamot anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang ti kaduayo. Ala nga ron, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sanak amauma amang mingmingming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sanak nga gang angaw. Bagbagak lang tipod mo. Sikat talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't nagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako nay, sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Well, alam latan. Himbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat kasapulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sabagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kung ti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Asino nga ta kada Brando kan Oliver, ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Angaw, migasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naala ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam ammo na ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw, saan ang nagtrabaho ni Oliver, gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando, asinarungkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da, ni Brando, ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy, no di kat tapno maya si dagtirik nana, gan ni Sunshine. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Iwan nga rod. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarsuan no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay di palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton ta dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama, dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mat akanayon, Manong. Nagbiit ka mat nga agsubli, Manong. Huwag nga rod ading ko. At dapay ng aming klase kenton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At ti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. Igaid mo kumati agadal, tapara mutlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo korta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga mina sumangpat ka ita, isungay mayak. Ay, awan marami ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello, Sunshine. Kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadi agtrabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa? Saan? Imawag tadamag ko man o nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo siguro ti aramidam. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sige. I-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa nagam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakaripnahak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti ko nam.
Anapiit ta pa nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka mat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to Apulos ang mapasamak dayta? Naimbag na oras mo, sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mo na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga kape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, sunshine. Naggapu ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asa anak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlaarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti baka mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di? Yam among tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngamjak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang iti palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Kat kayat ko apay, si kangay. Ada date mi ka ni Brando. One friend, ngam pangaasim ha. No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Si ka talaga? Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly, itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na. Apay, saan ka di nga imbaga ni Brando akasinsin mo? Ha? Anyat kayat mo asawan? Katno na panda nag-date, iso nga awan tigayam ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, ta nag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito'y ngagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi-kapay ang umo na. Sakbay ang mapankakbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan, talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Taiso tinaklon tigayim mo. Awan matgayam ka ayan ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami pa'y anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laang mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko.
Agyaman ako na ha. Tapinat ti awis ko ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, Santo Apolos ngagbaliw ti panagayat ko ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamamot ha. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay, ay ayatan ta titong galmaysa. Sapil ako mata, umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarat ti aramiden ta. Oh, apay akas ta tilangan, friend. Kalkalpas lang ti date ka ni Brando, ah. Ngam kas la malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Anya iti bagam. Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, ah. Imbagak nga da napatag apapanam. Agyaman ako kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto, nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san ngaldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makamo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kaya't ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale? Sumrag ako ninton bigat. Katuan Mabait man lang. Apay akas ta tilangan. Kaslag parparikot ka. Ha? Agdadagsan ka. One friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Talaga masikugak ko. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat, amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantem nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang. Kahit, anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. Adamat lang ang dito syudad, nanang. Amo na ama sikug ka? Saan pa'y? Ibagak pa'y laang kan kuha na. Jack amo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isam mo ha, insan. Wana insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kwa na. Agyaman tayo manugot ka nga agsarak ta ita, Brando. Apay, Idikalman ka pa'y laang awagan. Ngam di nakmat sungsungbatan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam?
Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Saan akaraman ti panagbalin ko nga ama? Mawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Saan mo't gayam? Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jakmat masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok? No ni gayam Oliver nga insan ko. Anya? Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando. Nga uray nabiit da paylaeng anagam mo. Nasakit mat tinakam ni Oliver, iti daytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat atakdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo, pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Walang kay tibain. Kunak ninapudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Gan may isa. Jakmat masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga ti amok? No ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di Brando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan matgayam? Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardanak pa'y lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat, tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod, ngam sana bali, bumawi akto kadakwada, insan. Anya, kasta ti imbagam ka ni Sunshine, insan? Wen insan, jak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam sa nabali, suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipaay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y matrabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana.
Jak amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Imbes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat. Anya ngay nga rod, friend. Nagbidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya ngay nga rod. Nagsakit kanyak ti inaramid da di abranto. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlaang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabaalam da ita, sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin nga agawid kan ije lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day diya kasinsin mo. Kawanan ba in? Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko ha. Talaga ngamin akas jay ti ugali na. Kaslabado ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bale. Makarman tumat lang iti kasto niya inaramid na kanya. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ore agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam. Talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala Uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti biddot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam? Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos laeng anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundak lata nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Radin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapwam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan? Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit di mat insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga ayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay a brando. Naimbag man, ta saan kayo nagpada iti ugali? Ha? Si kakit di mat. Sa anak a babaero niya? Nasaya at no kasta. Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Kan nusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas jay tinapasama kan kwa na? Ay, huwag nga rod Ngamsan na bale. Anya nga rod. Naangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay.
Iso nga inton mga sawa ka, saan mong tong ar-aramidon ti kas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko ket kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan a. kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panahon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramidak, mailiwliwag ko ti napasama kanyak. Angam kaasyam ko maamot tabagim a. Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaayayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi payla kumanagawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging ga ita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamad kayang, Brando. Ha? Kaslad da ur-uray ma. Wen. Ururayak ni Rosie akayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo tikas na. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at ta nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawidak. Ay, kasta ka day. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talagang umayak. Day tangamin ti in message ko kankwana, idisakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sa bali akayan ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti kuna na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan, di mon panunutan no anya pay ti aramidan na iti biyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Kadan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Hinayayat ko itinapudno. Ngamlin ko naklaang. Nasaysaya atin day jay, tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan, lipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Jel lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan mo't lati aramidan kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Iso nga agsubli akmat ladagos. Kasta ka di. Gaya minsan. Apay nga ta kastoy tiriknak. Apa, insan? Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak. Sa anak pa na makaturturog itirabi. Ay sos, insan. Amangan kid dimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot ije balay. Apay nga ron nga akasta ka. Ayun gayam, insan.
Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Uwan nga agpaiswan niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka makaturturog? Hello, asino dahi doy? Hello? Manong Oliver? Siyak daytoy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin a number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak namin. Kumusta ka magtan? Ayos lat ta. Kastoy. Tuloy lat ta ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam dayta. Uwan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Ano kaya't nati umay sumarungkar? Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ako unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Katimbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinlublian mat ni Brando, iti sigod akaayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si Kaman Gayam, pasensya ka na. Barumat ngamin to'y number ng inusar mo. Juan, nagsukatak ngamin. Kat, kumusta ka magtan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, oray narigat. Kabaalam dayta. Wan gayam, imawagak ta ibagakla kumakan ka, apakibagam iti kasinsin mo, nga dakita diti ospital. Ha? Ano kaya't na ti umay? Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ha. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan oray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magaminsan. Rabin, imay kapailangan dito'y balay. Uninsan, adda na patag nga ibagakan ka. Anya dita? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Uninsan, apay. Nalipatam ka di, nga ita ti expected abulan, kan petsa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine? Tapno laglagi pakpailaang da ita. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita? Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot laang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing.
Anya? Jak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idikalman pay laeng. Ngam aging gaita, awan pay laeng ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod, ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay tamakita na. Pagsasawak at talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kun ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman na. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Day tatijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam met ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanday to'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanyak, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar niyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako unay ha. Awan yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa, nga agbantay kan ka. Okay lang, kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Katsapay la kuma, tadi nakparitan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan anyaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikum lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asan na bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado ka. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan anyaman na, sunshine. Iso na lang. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jati aramiden na. Siya konti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pala ipamay sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday dya abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Ay, wen insan. Kinapudno na. 2 bulan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod.
Ibagbagadag iti kakabsat na, ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Isu abasitan ti kwartang itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabaalam day ta, insan. Inaramid mo. Iswarum bang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpunag ka iti natin. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas daaw man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays. Kan naku na di ante ni Sunshine, yung umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na day takan ka? Katuan, amumot di ante ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw ngamin ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkiti Ngam no addaman kaayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kaayan-ayat na, insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamit la no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na, insan. Saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matket nga gusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga agina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na, maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Patyak, dumtang tumatla ang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawen. Ken iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? At ako maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Intun umay alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay.
tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Jak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Jak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan dayjay. Kan may saan ko nga raramidin daytoy. Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisam kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputa jak namnamaan. Nga tikas kan kaabaro kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Anghaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitim direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdag iti daduma nga ama, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato nakan ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jak iliba ka, ay di pay laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat no aklonan na. Sapay la ko mata di nakpaayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pay lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akasi ti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayo nga agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak dayta, Sunshine? Ay na, maragsak anak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang? Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpay. Ay, sapay la ko mga rod. Saan akas iti kasinsin na? Saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay, amok nagduma day ti ugali. Isu na laang tani Brando ti imuna nagdaton kanyak. Ha? Awanan day dyan, nanang. Napalabasan day jay.
tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko namday ta insan. Una, gaputaag kasing sinda Brando ken Oliver. Ni Oliver tiim mo na anam-amom. Ngumno apay ngamin aday di a Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itinako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sika talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, tibagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama dayta ama pasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di abrando nga ari ti amin na babaero? Ay, una yan? Sika talaga. Kat uray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrabangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madani matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, Uncle. Makaisumak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kaanakan. Anyaman dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Wan, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, maipapan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadinak angawon iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta kaanakan. Mamatiak akabaalam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proudak unay para kan ka. Agyaman na kading ko. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oo, apay mas tao ka. Ato iti regalok para kan ka. Agyaman ako na Kunaklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si kakit di mat. Importante dahito nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman atay may ka, Sunshine. Awan ang yaman na. Congrats manan, ha? Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan. Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakit di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta ka nga insan? Naimbag ka pa ita, sir pulis kan. Ha? Ayos lat tamot insan. Mabalin mo lat tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga agadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan ni Sunshine? Damag ko a plano yung ti kalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Iti kasta, makapag-graduar pa
Kaya tagalay sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para ken ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agtorpos kamatan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idadaak iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No sanak at tinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sa anak ko mamat ang makagraduar itatawan. Swerte ka talaga kankwana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine! Ay na, agyaman ako unay kada kayo. At do'y ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inaakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mutan. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manula ang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. uwan nga rod insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga rod, anong husto laang tapno agkalay sa kayo. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-adupay ti bendisyon adumteng kada kayo. Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka ideal daw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya ka insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakit di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itak lang may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At iti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman na ka. Kan insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklunan talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma. Tinasaya at kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam madandanagan na. Ngam amok,
Rick na dayto iti ag-exam. Kabaalam dayta, si Kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton ka ni kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panagiksam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag dayta. Agyaman ak ha. Naawan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga dayta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panagiksam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok ka ba alam dayta? Si Kapay. Sapay la ko mga rod insan. Maipasam dayta. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si Kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panagboard mo. Saan lata maliklikan insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam dayta ko naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman ak insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasa akit exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumuten. Celebraran daytoy. Apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang iparik na kan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw ni Gasata. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.